Mago mag tuke tim mar Mofa oyudo loch mar gol 1-0 ka gitugo gi Nairobi City e tugo mokwongo mar yango season manyien mar 2025-2026 mar lig mar NSL ma pacho ka. En loch ma koro keto Mofa namba 6 e chung mar lig no bang' tugo achiel kende. E duoko mamoko tim mar Nzoia United no loyo 3K ma Embu gonde 2-1 Kabati Youth ma Murang'a gi Vihiga United ne owere amodhi mar gol 1-1. Kibra no yuko Talanta gol 1-0. Fortune Sacco ma Kirinyaga ne olo dala bang' Naivas yudo loch mar gol 1-0. Ligi na ligi zote zenye tumekuwa tukicheza, saa hii ball unapanishiwa na mistake. Ukifanya mistake moja ama brada moja unapanishiwa nayo. So tutaenda kurekebisha na hiyo haita happen next time. So mafans pia wasikuwe na wasiwasi, mistake kama hizo hazikosangi. Tunarekebisha. Sema na thank God kwa hiyo point. Wanasema football hakuna siku hizi timu rahisi. Na sofa mimi nilijua hii game itakuwa ngumu. Sofa timu inakonga imepanda miaka zote za NSL. Hata game ya kwanza huwa ina ushinda hizi timu kubwa kwa sababu ya nini? Ile morale wanakonga wameingia nayo